Thank you so much Sibingelele. Sibingelela ama-members omkhonto wesizwe wonke nabantu bonke eSouth Africa nabathandi bomkhonto. Igama uSibonelo Maphumulo. Namhlanje ke sila eMpumalanga sila esizweni sikaMhlanga. La sikhona sihamba ke no Ncamalala umongameli omkhonto wesizwe. Sibe sizokhalisana ke kakhulu nase khayeni ngamabhena lapho ekwakhothama khona ingwenyama. UNcamalala ke uke wathi ukubambeka ngebhizi ethize. So ke yaseke i-presidential task team yasihlela ukuthi cha ke noma ke sekufihliwe kodwa ke egameni lomkhonto wesizwe umongameli akeze azokhalisana nakhona ekhaya emndenini wengwenyama. Sasesisuka ke siyobheka i-voter registration khona la eWard 12. Sasuka ke futhi sesikhona ke futhi kwenye kwikhaya lenkosi uMabhoko nakhona futhi uNcamalala sithe akadlule futhi abingelele egameni lomkhonto wesizwe. Lezi indlela ke ngokwazi nokuqonda ukuthi umkhonto wesizwe ubeka phambili kakhulu amakhosi. Hleze ke sisho sithi umhlaba ubuyele emakhosini, amakhosi abuse izwe la ukube yiwo azobeka imithetho ngaphezulu kwethu sonke. So ke uNcamalala ke akahambi ke yedwa, uhamba ke nethimba lakhe i-presidential task team. Bakhona no deputy president nabo bonke ke abasebenzi bomkhonto wesizwe. Ubeke sephatha ke inkosi nenkosi, ikhaya nekhaya noma ngithi isigodlo nesigodlo. Ilapho kafike ashiye khona iguqa ke lapho sithi khona uphetheke isipho esinjengenkomo njengoba sibona ke lapha ya emotweni. Konke ke lokhu uhlelo olubaleke kakhulu ukuthi sihlanganeni sonke. Uthe uNcamalala hlangana mhlathe yazanayo ukuthi sikwazi ukuthatha izwe. So ke sike sesithi ke njengethimba lakhe i-presidential task team cha ayihlanganiseke sakwazi ukuthi sithole azofika ekuphethe lapho azothi ukhuleka ngaso usuku olubaleke kakhulu ke kumkhonto wesizwe kwazise usuku le voter registration day lapho ke sinqanqa khona abantu bonke sithi abaphume bayobhalisela ukuvota ngomhla ka4 November bavotele umkhonto wesizwe party ukuze sikwazi ukuthi sithathe ohulumeni basekhaya. Lapho ke ekuyoba i-build up yokuthi siye kothatha izwe nini ngo-2029 lapho ke esithi siyobe sesishintsha ke okuningi sesithi abantu ababuse izwe labo. Siyabonga kakhulu ngokheleyo Ndlovukazi. Siye sabona ukuthi njengoba sila singakaze sifike kahle hle kufana nokho kube khona sikuphathayo sasizithatha ukuthi nokho sizofike sikubone Ndlovukazi sishiye kukhona ukukhonyana nayo la ukuthi ngelinye ilanga mhlawumbe ngesinye isikhathi kithi hayi ake nibambele ya ke ngizwe yona ephuma le kude ngizocela nje udedeke ntomkhulu bangasonela nansi Ndlovukazi ngo ehloniphile Ncamalala ukwazi ukuthi bekhona into ayibona izokukhumbuza ukuthi bakhona abantu balapha ekhaya. Ikhaya ki-South Africa isiyonke yakho le yakho nje uzozibonela emathanethi noma sesihambile wena uzobona ukuthi wenze njani. Sibonga kakhulu nokubona Ndlovukazi. Yebo ngelinye ilanga sofika sinesikhathi ngoba manje sisagijima kakhulu Ndlovukazi. Good afternoon, comrades. Today, this afternoon, as we are observing the registration weekend, we are here in Mpumalanga accompanying the president of Umkhonto wesizwe, Ncamalala. I am here as the convener of the strategic presidential team. Accompanying him, that is the President General, on his trip to visit Amakhosi
ngoba amakhosi umkhonto wesizwe ngawona awabekela phambili ngoba ngabanikazi bomhlaba ngabo ababephethe ilizwe phambi koba kufika amabhulu abelungu. Ngoku singumkhonto wesizwe sifuna ubuyisela umhlaba ebantwini. Sithe ke masoba inxalenye yabantu baseMpumalanga kuba abantu baseMpumalanga eli lizwe lilizwe elinothileyo kodwa abantu balapha indlela abahlupheka ngayo ingummangaliso. Yoloo nto sithi masizowuthetha nabo ngeli xesha lale voter registration weekend ukubakhuthaza uba bavotele umkhonto wesizwe uzobuyisela umhlaba emakhosini ukuze umkhonto wesizwe uzowubakhulula uvula amathuba emisebenzi kube ne-factories where they live and everything else. Bangahambi baye le xa befuna imisebenzi eGoli kodwa yonke into ikhona elapha eMpumalanga. Enkosi.